ovo nije operacija kakva je Izrael izvodio ovih posljednjih 1,5 dana. Ovo traje naprosto toliko dugo da počinje nanositi s jedne strane Izraelu ogromnu štetu i s druge strane imamo ove prizore sa Palestincima. Stotine organizacija za humanitarnu pomoć sada apelira na Izrael da pusti tu pomoć da uđe. Zbog čega se to ne događa? Zbog toga što nema još uvijek rješenja sa taocima i pregovori koji su u Dohi trajali evo do večeras sada su privremeno prekinuti jer su se povukli i Izraelci i Witkoff u ime Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, bez obzira na ovu sada otvoreniju poziciju Izraela i puštenu pomoć koja je počela na kapaljku dolaziti, to bez završetka ratnih operacija u jednom trenutku neće biti dovoljno, tako da se ovakvi prizori vjerojatno mogu samo progredirati. S jedne strane, Izrael kaže mi nismo krivi za glad, oni optužuju Hamas. Je li moguće da Hamas doista manipulira ovom situacijom i da su oni sami krivi za glad? Gledajte, 70% teritorija Gaze je pod nadzorom izraelskih obrambenih snaga, a ono što je Hamas bio je sada dijelić njegove vojne snage koji se procjenjuje, barem procjenjuju britanski mediji, na jedva 10 do 12%. Teško mi je zamisliti da Hamas može baš potpuno kontrolirati, iako u ovoj situaciji imate vjerojatno brojne bande i krijumčare, oni koji su vjerojatno uspjeli zaraditi nešto na ovaj način. Međutim, pretpostavljam da sa ovakvom međunarodnim odijumom koji se stvara i konačno reakcijom velikog dijela izraelske oporbe i velikog dijela političara da se ovako prolongirano stanje treba prekinuti jer naprosto izgleda neprihvatljivo za 21. stoljeće. Apsolutno neprihvatljivo. Horor su ove snimke, horor su ovi izvještaje koji stižu iz bolnica. Zanima me, je li ovo ratni zločin? Ovo vjerojatno jest u mnogim elementima ratni zločin. Mi imamo jedan veliki rat koji se odvija u nekoliko faza. Znate, ja sam danas gledao naše novine iz 1999. godine kada je novi izraelski premijer tada predlagao izgradnju jednog velikog mosta između Gaze i zapadne obale. Kada je izraelski predsjednik predlagao da se Golanska visoravan ispregovara sa Sirijom. Sad pogledajte, 25 godina kasnije vi imamo jednu potpuno drugačiju situaciju. To pokazuje da su nastojanja i sa izraelske strane da se nešto ispregovara bila trajna i duga i desetljećima duga, ali da smo se jako daleko pomaknuli od takvih rješenja kad je predsjednik izraelske vlade 1999. godine rekao da je gledao most u Majamiju koji je nadkrilio obalu i da je to bilo rješenje za 40 km između zapadne obale i Gaze. Danas od toga nema više, naravno, ničega. Ono što me zanima, kad smo zadnji put ovakve prizore baš gladi vidjeli? Gledajte, na ovaj način da se glad koristi kao nešto što može biti sredstvo u ratu, kako je rekao jedan od najvećih stručnjaka za glad, Alex de Waal, je zadnji put bilo u Drugom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu to je doista davno. Ono što me zanima, čitala sam danas što radi Evropska unija, kaže procjenjuju situaciju, gledaju koje su još opcije na stolu. Dakle, ne radi ništa Evropska unija, ili? Gledajte, Evropska unija nije imala ni do sada osobitu vanjsku politiku, nije bila koordinirana, oko vrlo malo pitanja je bila koordinirana. Ovo je možda ipak više pitanje za nacionalne vlade, koje su i do sada u brojnim drugim pitanjima reagirale kao nacionalne vlade, ne čekajući uvijek što će biti pozicija Brisela, koja svoju vanjsko-političku strategiju nije uspjela izgraditi. Nemaju prema Kosovu, nemaju prema Ukrajini do kraja ili ne potpuno usuglašenu, pa i onda nema ni prema Bliskom istoku. I mislim da je možda to šamaranje Brisela s jedne strane pokazatelj zapravo odmicanja odgovornosti od nacionalnih vlada. A zašto to tako dugo traje u različitim pitanjima, to je pitanje i naše civilizacije, ja bih rekao. Vanjsko-političku strategiju nema ni Hrvatska. Vidjeli smo zapravo prilično šizofreno glasanje kad je u pitanju Palestina. Kako kada glasamo, nekada glasamo jako konzervativno, onda se povučemo, tako da nismo osobito vjerodostojni, ali sigurno nismo faktor koji će plašiti vlasti u Tel Avivu. Nedavno smo imali ovaj slučaj da je Nizozemska predložila da se preispita u odnosu s Izraelom upravo zbog tog nedolaženja humanitarne pomoći. Hrvatska je tad zapravo glasala protiv. Odnosno bila suzdržana, više ni ne znam sad.
Hrvatska nema prema tom dijelu svijeta svoju jasnu politiku. Hrvatska zapravo voli Izrael, ali nisam siguran da pokazuje da voli Židove. Zašto Hrvatska, s druge strane Slovenija, naši susjedi su priznali Palestinu, evo večeras je stigla vijest da će to napraviti i Francuska, mijenja li to išta ovu situaciju? Ne, to neće puno pomoći Palestincima, iako jest važna poruka ako to čini Francuska. Vidjeli smo kakva je dosad bila reakcija prema Irskoj i prema Španjolskoj vlade u Izraelu. To je posljedica ovog velikog i dugačkog rata. Dakle, o 12-dnevnom ratu u Iranu, koji je bio precizan, koji je bio sjajan po vojnom performansu i tako dalje, nitko ništa više ne govori, ali ovo naprosto traje predugo i mislim da toga moraju svi biti svjesni. Oni koji ne poduzimaju odluke u Zagrebu, u Briselu, ali i oni koji poduzimaju odluke u Tel Avivu i ne poduzimaju odluke u Washingtonu, gdje je ključ ovog sukoba. Samo za kraj, nismo optimistični da će se ovo uskoro završiti, odnosno vjerojatnost je da će ovo još trajati. Ne znamo kakvo će pravo biti rješenje. Čak i kad Hamas nestane, što će se dalje događati sa ovim prostorom kojeg više praktički nema kao organiziranog urbane cjeline. Profesor Jakovina, hvala puno na uvijek zanimljivom razgovoru.